mo surprise na kibot ako na tingala ako nga ang inpadala nga invitation sa akon sang DPWH city government ang nag-prepare. But nevertheless, ang importante para sa akon, kung sino man na nag-ribbon cutting, kung sino man na nag-prepare, ang importante si Kong Jamjam was elected in 2019 and I made sure tanan nga mga feasibility study, tanan nga naumpisahan ni Senator Frank Drilon nga mga projects, gina-make sure ta ina nga mapondohan the year after nga wala na siya sa pwesto. Why? Because nagapati ako nga dapat ang mga proyekto nga para sa tao suportaran. So in Sunset Boulevard, kabalo ko, since 2021 Congresswoman na si Kong Jamjam, hasta subong 2025. And this 2025, sa National Expenditure Program, meaning sa district, that's 150 million. 850 million, totaling to 850 million since 2021 na nagpungko si Kong Jamjam District Congressman. So I hope ang tumuluyo kabalo naman ina. Ang importante, magamit ina sang publiko. Ang importante lang, sabto na lang na isang DPWH kung anong rason nga dapat sila ang as lead agency kay ang pondo iyaman ka national government, sabto na lang nila kung ano sa pumuluyo kay hindi man na si Kong Jamjam ka pamangkot ang pumuluyo mo ikaw nang pamangkot. So natingalang pumuluyo nga ang City of Lilo ang nag-invite. Well, in fact, it should be a national government funded. It should be DPWH regional office. But again, para sa akon, wala problema. Ang importante, kabalo na ng pumuluyo nga si Kong Jamjam nagatrabaho gid. Like what, for example, what happened to our Esplanade. Sang time ni Jed Nabilog, Mayor Jed, time ni Senator Frank Drilon, kabulo ka mo, you cannot stand alone. Kinanglan mo bulit collaboration sa both local and national. Kabalo ko sa konsihala ko sa 2010, nalutos kita do bilang vice mayor, pero si Mayor Jed nagtingwa, nangita sang way, pamaagi. During his first term as mayor, that time, senador, sa national si Senator Frank, he really invited Senator Frank. And he showed Senator Frank sa iyang plano, urban plan. Si Jed's urban planner. Showed it Senator Frank, then Senator Frank and him called the national government agencies, then gun supportaran. But I would like to make it example, no? Like for example, Esplanade. If my memory serves me right, when I assumed office in 2019, only 300 million something ang napondohan na sang time ni Pinoy. So no, nag-continue na sang 2019 until today. Even this year, may 120 million pa kita nga ginpondo. Last year, 180 or 100 plus. 2024, 2025 to finish Esplanade. So hindi mo na mahambal nga kaisa mo lang natapuson. That is why it is very important for your leaders, mga leaders natin, to think out of the box. Dapat hindi personal interest. Dapat all projects na ginumpisahan matapos. Like Esplanade, ang dream ni Senator Frank, dream ko man na mo. Ang dream ni Mayor Jed sa una, dream ko man na. Ang dream ni Mayor Jerry, dream ko man na. I don't want our city, our people to suffer because of personal interest. Now, kung sino man da ang ribbon cutting, kung sino man da ang nag-isip o kung naghimo sang program, it won't matter. For as long as the people of Iloilo will benefit from it. Definitely ma-attend ako. Kaya nga isa ako da ang nagdusogid halin sang 2021 nga mapunduhan ina. For us to finish the project, otono naman ang first district, it's under Congresswoman Janet Garin. So she will push for it para matapos ina. So muna ang plano dira sa Sunset Boulevard. But remember, nag-emanate manina ang feasibility study sa DPWH. So whatever feasibility study and projects nga naumpisahan before I assume office, I'll make sure mapunduhan kag matapos gini na. And amo na ginobra ni Congresswoman Jamjam Baronda. I can work silently for my people, for my beloved people.